Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sininna papuji makutu propemang pada malada puji ya biasa ya karisui ya gangkauleng napunai pung Allah Subhanahu wa taala punna sininna alange lololis. Jadi ya merepas tua paringarang maka da ya tu pale lino purani ipalatukang. Agana palatukang ipong Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin. Sininna papuje na punai pong Allah Subhanahu wa taala punna sininna alange lololis. Ternyata ya kuirita kenyataan na nyata to kan ni. Dia itu na marigaga to makada bola aku. Mega ni pasapari tanya na bola na. Bitti onron ni kanjak pa bola na. Awe ibatamay makajuru kulalan na tanay. Ya. Terus dia na marigaga makadaki bola aku, dia marigaga makadaki otoku kira-kira mabela-bela mo pagka itu tolah. Natanya otota. Make gatau pak otosoli otona. Ule milret kuburu ule. Ya. Baineta lagi apa ya kedua nak mentasi cede ada kuit mati mage bapak ibu nak kecil-cile di pau pak ustaz dah kumagatosi dan matangangan dia sudah pina mati. Agama itu kecil. Ya. Maka ipo Allah Ta'ala memang ipo. Makanya tahu pandrita dulu. Malada na paringaranga makada kalaki ia tulino mapan rasa-rasa ikumekai. Upan na nami gawaran parat na pan rasa-rasa gitu. Ya to situ kumanipi cedela dan apa kasesiki. Apa melomopi kumanu dia nagaga. Aga solusinna. Angka solusinna agama. Ya koteki na pan rasa-rasa kotak megai waran parata megai jamata syukur lalu kilori pong Allah Ta'ala. Perpara tu pasapari tu dia mangkin isuru syukur. Apa napahan ni? Ya to si ko cedek mi. Ko teki na pakasesi sak baramu ki baba. Makanya makadin bita nikmal malus solihu birajulis solihi. Si kanjak-kanjakna waram paralino okko pitau makanjak agama na mundo. Si salewagan na tau parri okko pitau sak barailat. Ya nai si tinaja si mataya paringarangan ilalan natutung dinuti. Serikomangi pada makikiki hugak dece la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa utabal lima jittabihi. Depa na suku tepat na tasik de tahu matapat na sangalina ya kung kamu pa agagalak di kanja na ya mo pa makanja natungan lebih kung kagaga makanja na ya de na makanja na ja. Carana untuk runtu ero to 5 kali pi Pak. Mak guru pi cenga-cenga pi. Makanya Pak ya ko pasapari ya alhamdulillah apa dia bilang siaga nih ya rupa sapari. Di suri pamasena pongalata insyaallah wallahu alam di sutoga di pamasena pongalata. Pak medu no bikata ko dituga ga jadwal ko kereta pasapari mati kalau makulo celing tapana disu. Allah ia tu Pak tandra-tandra na mau pakan ite ko mati ya bita mana ni ku pasapari. Baru-baru yang kamati tu ku kadidi makunrai walaupun dia nak kenal tapi rejilat dah biasa. Ya. Sebab kesibukan na mungkin itu nanule loka tapat tingkat-tingkat itapan adaku. Ditu jadi makan jat tapan taya makan jat ini tetapan mate. Itu Pak. Napitan itu pun Allah Ta'ala kuasa. Sini nama sobe kedere utanai we anak nadaku magaga je kedona tu nami mate. Adanna iya watunna de na kayeng kali ngasadan maka tanrang iri tatimuna lah wah tahu
Itu tuh pak kelebihan tuh pak tahu makan jaya ke mana? Sininna were kada makan jaya. Pallawangan nama tebe tuh ukar mana peringkadinga. Ingkadinga iya nanca jide ciri sisi. Tapi kadang-kadang ya mutul maru ala masa alai. Makanya pak, dari tadi matu mati mundur kumati kak. Melampi-lampi sungai mopi. Ya kode taruntu tau sapa HP komelo imate. Taruntu. Na agi giliwa ipoji. Ilalan na to ngelino tayo dene wat dene sapa-sapa komelo imate. Makanya itu di pasapiran so malah dai ipoji beri jamaah. Ya. Dene tunai disapai. Iya na tu sapa kimatu komelo imate. Sini nama sabi yang kade. Makai makikik pokok decing malangu penat dingi dituntut oleh di Allah Ta'ala tobakang atas salat. Alhamdulillah. Inna man kada fil masjid perkara zarallahu haqqal mazuri ayyak karimazzair. Sitongat-tongan na tu masjid onron na pong Allah Ta'ala tamu atanna. Tamu atanna. Siaga na masjid kira-kira non pong Allah Ta'ala tamu. Siaga. Itu kapan tulis reke-reke? Ya. Ada nene reke roh kalimah akan nang akap itu. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Ya tu masjid onron na pong Allah Ta'ala pakalabiyatan. Sebab nangga kitamu. Nanya ko pong Allah Ta'ala mangga tamu ya tanah. Napakalabi degagas siwa-siwa buat dipakatan. Meloki mate napakala biki malakal maut salamun kaulam mir rahim atana pengala taala nadapi ni tu pasaran nyawamu tu parintana pengala taala salama ko letu sita pun weh jadi itu natu sere rabawang kami maktu tu para yakatai. Kok ilalan na alamul bara sa pura kira aga na po mungkar nakir. Salamun alaikum bima sabartu. Salama aku atan na po ngalatana. Sakbara pugo ipasurona, sakbara niniri papisangkana, sakbara tarime ipacubana. Iya naru isap na agama. Sini nama sabi kere, oke pada masa ripasala ki ko si Dion Rong. Degaga parissa ki, najagai ki malaikat rahmat. Aga na podangi kamanan ni tau manya makini na we. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pada hulipi ibadi wada huli jannati. Nanya po Allah Ta'ala mak janji pasti. Iya po nabi ta mak bicara di nangkana uripi. Sini nama sabi alhamdulillah. Ura-gara mo naru na situngan na panumpan na otobulong. Oleh cenga-cengarin manak sa din na babang bitin no dakwala na matakpay sa surga mana dito kuritsyo na pinupong alhamdulillah. Yaro ya mak bicara makor di seman kawak bicara makor. Dia na kawakatay makarame kalau mak bicara makor mak itu spontan keluar dari mulut saya. Berarti itu adalah hidayah. Sini nama sabi kader jadi nikmal manus. Ia komelo kipak matan natur libu na yatane. Aga tapunai letu makokawe tasukuru kini aja. Anna wana muki aja malampi lada. Maka kada tabakokawe tasak barakam menibawa. Tetarima mani jubang. Ia mani tu bawa rumusan na komelo kimatan natur libu na yatane. Sini nama sabi kader. Alhamdulillah. Kurma po di lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agman ya peringarang si makokwebe. Pada mati ki dena tu namit tanalap para raja teh. Din bela. Malak dak kitu na patapatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumalap raja-raja teh.
mawajada sa'atan liyayudahi fala yakrabanna musallana. Nigi angka maka angka nada pirangi nadena karoba fala yakrabanna musallana aja namu bilau masih siwalimu panundi tappa itu. Ini apa ya kau dia naratu tappa apa ada keras. Tuh, ini makanya Nabi tak aja mau pasilenga sunnah muaka wajib nak mau kata ini deh. Jadi ini dapi matu lepak karoba engka maka. Nah dia na pasilenareng makanya Nabi tak mau masih aja tuh narpe. Wal asiru huwa yaumul adha man qarraba qurbanan wa bi awwali qurratin katarat min damihi wa yaghfir dzunuba wa dzunuba. Nigi tau dapi Allah raja-raja. Si mata karena Allah Ta'ala nakaroba ya dampengan ni dosana tetik mamulan darana. Tetik mamulan namupa di panasumpi ya dampengan ni dosana keluargana bahkan dosana wiji-wiji. Kanjang. Tapi ya kode tapahan masalahnya mapakwewe itu 5 cipi itu Pak cipi. Cipi. Andai. Bejek gang cipi. Maka angka menunri laudina ditona parluna yasi parluna yasi tujuan. Pada haji Pak. Natakankan Nabi ta mamata falan yahuda fal yamut insya yahudiya wa insya nasr nigi tau mate pura ibere lalan nade no lai ya de nang kana macina leja dua tanah haram fal yamut insya yahudiya wa insya nasraniya silat da mati salat tongan ya kode na mate yahudi mate nasrani pikun gede gato to polen ini mendaftar tak kena pikun gede gato to. Pangka ya poron tu Pak dan ide ya ko ya ketannya ngigalu jolo Pak Ustaz. Mak bija na dia namit tanakan Enrique maka mati. Ini masalahnya. Lain halna kode nang kana beringi puang Allah Ta'ala saginang. Ya ko pura ni nari puang Allah Ta'ala saginang. Napa makadaki de pigaga toto. Ya telai de gaga toto. Purani mendaftar natumane naiki haji biasa. Sini nama sabing. Jadi antara haji si bawa koroba termasuk tu mana tu peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ya dena pa jawab peringatan tu Pak apa kasihan Allah manasi haji ya. Maka ia tu sistem pelaksanaan haji hitungan dia ni mawatan. Dia ni risap bila mega je tahu pembimbing ini bimbing dia gagal salah berarti pelaksanakan. Agak mi bawang upan na dia ta haji memang napa talo Makkah dia na baroba kulis. Ya. Kan Makkah tu tanah mapacing. Ya kota niat dia nama pacing akalan na tanah melo Makkah. Ya. Insyaallah madeci mutu tapi. Makanya kuncinya Yai di meloy Makkah tapaka singi jolo peringarata. Taku angka mana bali bolata sila surat tadi tasipuji tamelo Makkah. Di patu tama papcing apa iya Makkange kanja na haji memang ni na tolaw. Latu bawa mani pasilinar. Ya, tu bawa mani pasilinar. Ci dicontoh. Yai di pacai rengeng tapak perumai jolo si pak pacai ret tanah pamelo Makkah. Ya kalau suki aja nata sampai. Apa ya kalau suki kita sampai maka dia tak dipacai caireng itu. Ya ini masih tapi peru menjolok si pak seketa. Na perlu tanah marja. Apa ya kalau dia tapi peru taruh di suki itu masih mopi. Letu ke jakor masih mopi. Ya pura ni urun tu. Tapi dia tetap pesan nah. Gaji timoto nagalungkang iya teh aku tengah bani bih. Allah
cangguren na palit lo na painande ko matin rumana pite na palo na pameru-meru. Angkato sabak kumaka kurasara dan dayo. Matin ro pumatu lo buka sampun lo patiti na tahtalo ko kurang. Iya mana purang. Tapi pura manina purang ampai do pangajari. Ele manina kadate. Wedero makanja sampun na balik kunang na tak bar kacang hai daku. Pikulalang. Dito na makanja sampuna. Na purang mana air makada iya tuat laki manusia ku dia jadi dipang. Maja ke masih kita ya matawa tu. Anu namo anasiki kan. Ya. Cuma ya wal bulli mazaki. Ia tahu sikki nasang nabi teman satau bata-bata. La yaduhul jannata maukinun tan yasrugu on romat tarun tahu tu di bata-bata. Para kata pacar Pak tahu dia icau lama kamu. Mapangi waje kro Maria tahu dua dia besi sana pelis. Ya. Irita mana nih? Muka pura si bakku dia namita latu nama kata perlo memang melicuci. Napalin nai angkat kro tahu dia icau. Mana lah ya pita-pita mana? Pada mana aku dikacau, pada mana aku digalak dan bimai. Tolong melihat ke subuh mana pertama. Ati magi je kona pitangi tanya ya mimung mali lo to kemali mau pitangi. Ye penden na yan ada to bana tolong mak kepada dia baru bayar. Ini baru. Iya masalahnya. Makanya pendengaran yang kama pasapari melo Makkah pertama-tama aja lalu tabalanca di kecuali Andre ya kotanya aku rajo tak petali. Oh di tumur tapi pita pun Allah Taala wah ada aku tak penawar kengataku. Maka dia kata dia karena di Quran lisu Pak dan kamu pambageng. Ya. Jadi pertama-tama aku melo ki balanca dita aku rangi dulu tali. Sidi tabawel lau masigi de patabuka itu kami mana pala teruntuk. Ya. Disuki lah boleh. Maka kanange layamu tu adukum. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taballi majitan. Kama melo makapa tapa sangka-sangka. Aja na hotel itonro. Ya. Empe tu Pak kotolo Makkah sekanja-kanjana ia kotolo mas sampai jaloro urapi mas sampai jangan serak na tulis. Ia na tutolo sampai pimpin aja. Ya kalau ki mas sampai jam magribi urapi mas sampai jangan sah na tulis. Aga di ala lisu. Kiri-kiri aga ala lisu. Ya kok kiro tuda-tuda Masjidil Haram itanga mi bawah Ka'bah depan atau masih kiri lolongan ni apalangan aku. Makanya tu yakurake to la Makkah to sapa yakurake to sapa onrong nawat dinge itu Jumat langsung Ka'bah ko tuda-tuda. Pak mega tuan ropa ya ko tahu bempa jot 5 calindrum je to 5 calindrum. Ya. Sini nama saya justru inilah. Di sinilah ketentuan fungsi daripada agama. Al hajja fala rafatha yang mekange dena wad ditemuni salah, dena wad ditemuni pero. Karena kau tahu boleh maka tu dia perlunya salah. Engkau tahu apa sih minggu? Matalipung si bawa roni na pade na. Maka dani na sedih bapak na. Kelakin na abesang ngijit tutuli ngarang. Dia pahang makna. Iya tanah haram bicara makomi lagi podosan. Dia pada sadiwan na tanah haram. Dia pernah tuma dosa bicara makomi. Ia tu sampai iman na masjid haram. Dia gaga tumelo mak bolok ko ilalan tanah haram. Isaliwa mana kerek saya tidak mau bikin rumah dalam tanah haram. Maka ia iman na masjid haram mak bicara linu mi bawang nangga nyale nama dorata. Ya. Jadi dia nama itu meni pero. Ya. Nomor 2 wala fusuka. Ia mekange dena wat ditopasik sebelum, sesudah. Sebelum, sementara, dan sesudah. Ya. Engka sahabat kupuras, sibak pula. Bayangkan nih, beniuku, matalipung. Allah. Ada namanya jarot tanah ikona, kada akan do, dan natulima bersanji mogo je selamat joka nak kada. Dia nang kanigala dan nama apa dia nak watigaru konde-konde. Mubalika, aga je lo pateri konde-konde.
Itu pahan na tu tesis. Tolimo bolomu kalau kue sa kasoro nak kadai ti bolo dan ada tu pe nama kalle maja na kakasoro iparikatuan ni tarik biasina. Biasa mau pa. Ingkatota na sang ay aja jolo gage sa kupur. Aga nak kada ay dia gagwa dige sa kutana yan jolo patamay. Batu makasirun tula da kutana. Apa tahu minasuro di sareng? Sila dan diruntus. Ya apa aja kuidi. Barakallah bismillah Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Pataman bisa mana tuan ron maka kimon ro kan kimon ro. Ini rahasianya Pak. Keyakinan. As-sahu minal yakin. Naya tahu yakin. Tahu mbas saya tahu yakin. Sini nama sabi kadere. Engkato daripada walai pandangan ini. Burani makatuba lapar tetik gorai elanto lonbei anto lonbei lonbei daku aga jeta gorai dan napas Pak Ustaz makar gorai ka matu kokor daku aring kalinga kibu dia na tong mah ko ilau dongan mita we kede ipuang taweringa dalik pa ulik ja ipe mangia duai tanah haram tapi ya kuya mi cicang ya tapi tutori ya tapas suku-suku ni terima aku pak kasih aku makku mani tu buat batik. Tawiring dalik siji salaku nadi jatuh dua tanah haram pada angkai wanya menyamani makku maka dai malaikat tahu menyamat kini nawaya mau bali bola na sumpulo na nilau dong mana tu. Itulah haji. Sini nama itulah alhamdulillah. Ini magai sampai orang pemakir sebab maka dekat nange tu disapa aja tu mendrek. Ya. Sini nama sampai kere jadi mati itu patai para toha kedo-kedona jadi itu pasal pare nyata. Karena puro manapun Allah Subhanahu wa taala simatana tuntungi mataru. Yang karena bahkan mak bicara-bicara apa itu ya saparina shopping penerima anak ceramah tanduk tedong yang paling sering pinrang ia narutuli bicara si bawa palaku nama kada ia rupa ustaz pas saparidi aga kada siagan ya aku kampuk mati makanjak mana ngamati kabatula kan udah kudira kabatula ia naisek masih kita gue mana saya pakalap di pongalata makanya ya komelo ke tangga itu makanjak ya mati ngena lau aku masih gigi mutu dah kan kutu ini zaman jadi masalah kedua peringarang Pak iya je iya nak kena ya bisungan naga saya mah majik na tulia sangalidi badangi mati mau ini muka panggil deh nah iya nama jadi masalah kau tulia sangalidi bajang mati kan karena angka gagal liwat de cena ditori tanah perlulan magi ditopa aja makanya ia kutuling kai rupa rasanya makara mitamu pak iya tuh ingerang sijak ranaka mengerati surga insyaallah maingat itu nadang sinna sudah lebih ko kadere nasabang kamu pacara mungkin yang nakapang ada das peringat ramaka puru tu kai tanah purun Pak barakat Allah Subhanahu wa taala ya gangkana insyaallah pede lo aswe pede tatamba itu muruta berarti pede macam itu kimate gangkana Pak bendenge yang kali itu Pak bicara atau mate wistungan nak makan jai dia nak dilepa itu menurut Imam Ghazali dia mitutulina pod makar bendenge metta ni pale umate metta tu ni wasanna tapi aku enggak tahu di nang kairi tanalai sara tuli pede lo aswewan ni pede madodo mirita ke mana agawat di bicara ke mati bindingi mati ka waktu bicu jadi mi balu itu sikap pita tungan jadi kesimpulannya meloki madecing insyaallah naringi pong Allah taala tiaki madecing
Begitu naturu kipong Allah Ta'ala. Ya. Itulah masalah. Tapi tetap disiruntuk. Digaga terjadi nakutane pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang ada sepiringan makaru pada tukengi tanpa podo napa meraka pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.